Ngai ku blei pi sajisian pat ha ke kerteng ke batiang tam ke jong tra Jesus Christ hunong pen em ba ye jongi. Sajisian pat ngelai ban pusan na ke Ktien ke jong Blei, bagi Ktien ke bangin pusan na ke sngi ke long na ke gospel ke jong Matthias, ke long ke bakatsan ke dekat ke ba arpulai. Henry shim la jubab ha ka shiken tien ru, isenran jugu te ha ba kilewan hajan kila kerpat ju ki daong. Tu pelat no ya kan na baka pertajam na dien jongi. Kini kilong ki Ktien ki boleh thu shpang gawe ke jingja, ha ke bala don gawe ke brio, ke balong ke nong kanan, ke don ke khon kentai ke jongka, ke badon ya ki mensim baman. Kala syate ha ki mensim baman, ke bala pen kordet om tang ya ke khon han rewat ya ke kebe. Bagani ke keme kala wan show Jisu ringkat bat ke Jingngeit ke baskem. Bau Jisu Christ unle ke kamba na ke benda ke khon jongka. Kala duai, kala penret, kala pertajam, da ke donut ke jongka baro. Henry u Jisu Christ shim la jubab watang shiken tien ru ya ka. Hatu kala judan ke Jingngeit lenti ke bapiat kum ke di ke breu, pila duai, pila penret, pila perta daga donut ke jongpi baro, Henry fimyo i ke jubab na U Blei. Wanam sko pelala daga Jingngeit lenti ke jongpi ke longkum ta. Namar ke Ktien ke jong Blei ke yatho. Pada shisha u Jisu Christ shim la eno ke ke breu. Henry kini ke baro kilong ke jingtenjo ya ke Jingngeit jongka. Namar ke Jingngeit kalong ke badon kam U Blei u shams ngobha ya kita ke badon ke Jingngeit ke Khraw. Ke Bible ke ong bahadien bagi ke breu kalau yu i bu Jisu Christ shim la keren shiken tien ru kani ke breu kam shim la man thaj pat kam shim la sange ban nge ban duai ban penret ye lade hadu bagi senran ke badon hajan jongka kila ngowet ye ke jing duai ke jongka ti Henry ke jingmi nang ni galong hagad khot ke ba arpu pra ke Bible ke thu bu Jisu Christ ule ye ro ye ke Jingngeit jong ni ke breu te ke bong anda kum tahu Jisu le thu bulong haga ko kentei ke ba Khraw ke Jingngeit jong pa tu kan long ye pa kumba phamon ke khon jong ka ke la khya tien na du ke ta ke por ke Bible ke ong bu Jisu Christ le ro ye ke Jingngeit ke ba Khraw jong ni ke breu ke kwa ba finte ba ke sngi ke ba mentaro U Blei ula ban tenju ye ke Jingngeit ke jong pi. Tapi fidon kam ya kenu ke kamba na U Blei. Wanam arte tien U Blei ulong bala ban le ke kamba. Wanam du jingkerman nama U Blei udan laga jong ke por ban le ke kamba ha ke jingem ke jongi. Gidon kam ban yai nget ban yai ne ha ke jing duai ban yai pendam ya le dia shau Blei. Nama ha ke por ban ke ya ke jong U Blei. Ki kamba ki bapalat ban ke ke bengipan le ngi khmilti kan ja ha ke jingem ke jongi ke bengiron kam ban yo jingi kai ha ni ke ski kelong ladangi la ya lenti lingba ke Jingngeit lenti ke yesriem ha ke bangipan U Blei Henry ikum ba U Blei usngap jar nganget skam ke khubor kalong na ke benta jongpi dongin yaine ha ke jing duai kalong ke bor nikong na ke benta yangi ke baduai perkalong ru ke bor na ke benta ke kamba ke U Blei unle ha ke jingem larengi thaj no ban duai larengi sange no ban nget kalong ke bala banginum yu i ke kamba kum bagani ke breu ke i ke kamba kalong ke bala ru U Blei unum sngotenat ya ke Jingngeit ke jingi lada kalong kumta maka Jingngeit ke beret kamju pensung U Blei mereka Jingngeit ke Khraw ke pendon buram shisha U Blei ada shisha u Jisu Christ ula sngau sarong ya ke Jingngeit jogani ke breu ai bu Blei un sngau sarong ya ke Jingngeit ke jonga bat jongpi ha ke Jingngeit lenti ha ke ke pertai de tu Blei ke jing suk un lo rengkat perpi ni ke singi barok we perwanom kledru
bleu ia je pi kumba pilong. Amen.